Haijalishi ntacyo bitwaye uko napitia nini sahihi. Ibyo uri kuracamwo no munsi Inawezekana biranashoboka uko katika kipindi cha kutengenezwa, uri mu bihe byo gutunganwa, wakati maji igihe amazi yako jikoni, ari kumbabura, na wakati wanatia unga n'igihe bashizemo haijageuka ugali, ntabwo biba birahinduka, vinaonekana matope. biboneka ibyo, Lakini wakimaliza kusonga, ariko bahejeje ikigeuka ugali, bihindutse ubugali, unatoka jikoni uva hariya mu gikoni, unaenda kwenye meza barazani. Natangaza kama nabii, natangaje nk'umuvugishwa, ibihe vyawe vyo kuva mu ziko kugira ngo uje habona birashitse mu izina rya Yesu, birashitse mu izina rya Yesu. Maisha yako na mambo mengi, ubuzima bugizwe na byinshi, lakini tambua kwamba ariko emera yuko tulipompokea igihe twamwakiriye alikuwa na sababu ya kututengeneza. yarafite impamvu yo kudutunganya. Hivyo ndivyo vilivyo uko niko bimeze katika ulimwengu wa roho. mwisi y'imwemo, Kama gisi mtoto anazaliwa nkuko umwana avuka, na kuna wakati wa kukua, hari n'igihe cyo gukura, baadaye kuna kuwa muda wa kutokelezea, kuko habaho n'umwanya wo guseruka, au panakuwa muda wa kuanza kufanya kazi. canke hakabaho umwanya wo gutangura. Ndio maana Biblia inasema nico gituma Biblia wote walomwamini, bose bamwizeye, walompokea, bose bamwakiriye, wakamwamini, baramwizeye, aliwapatia uwezo yabahaye ububasha wa kufanyika wana wa Mungu. Sauti tena inaniambia sisi ni wana wa Mungu, twebwe turabana b'Imana, manake tumezaliwa mara ya pili. bisigura ko twavutse ubugira kabiri. Kama tumezaliwa mara ya pili, niba twavutse uwa kabiri, ni lazima tukubali kukomaa mara ya pili, bidusaba twemere gukura ubugira maana kabiri. baada ya kuzaliwa kuko inyuma yo kuvuka sio kwenda kazini, ntabwo ari ukuja ku baada ya kazi. kuzaliwa inyuma yo kuvuka ni kwenda kukifua kunyonya. ni ukugenda kugikiriza kubanza konka. Baada ya kuzaliwa inyuma yo kuvuka sio kwenda kazini, ntabwo ari ukuja ku baada ya kazi. kuzaliwa inyuma yo kuvuka ni kuanza kujifunza kukaa, no gutangura kwiga kwicara, kujifunza kutambaa. kwiga kwavura. Kama wanakuona unatambaa, niba bakubona wavura, wako wanatembea, bariko baratambuka, wanazania labda hautatembea, bibaza yuko utazotambuka, lakini siku yako ariko umunsi utaposimama wawe unaweza anza hata kukimbia, urashobora no gutangura kwiruka. igihe bakubona uri kuravura, nyakati wanakuona unatambaa, bashobora kwibaza ko wanaweza utazohaguruka. wakafikiria hautotembea, Ariko ndakubwiza ukuri, lakini nakwambia kweli, emera ama etape yose, kubali etape niwatangura zote. kwiruka, ukianza kimbia uzobasiga, utawachika, uzobasiga, uzobasiga. utawapita. Kati nimeokoka, igihe nakizwa, hata nikaingia kanisani, n'igihe ninjiraga mu watu wengi ishengero, wakanikata nguvu, abantu benshi baranca intege, wakaniambia wewe utafika wapi? bambwira ngo wowe uza kugera Huyu he. baba anainua mkono, uyu mupapa adugisha jua anakumbuka ni nini kuko aribuka niki, na anajua ni aje. kandi arazi ni gute. Nilikuwa kakijana kamoja nari ushene kanaka, kanaingia kanisani, yinjirira mu ishengero, kanaomba, gasenga, kanaikaa nyuma, akicara inyuma, watu wameniita majina, abantu banyisa watu amazina, wamenicheka, abantu baadhi ya barantwenga, wengine abandi wamenikatia hadisi, batangura kuncira na imigani. hata nilikuwa nikifanya mikutano n'igihe nakoraga ibikorano waliniita muyuwai, banyisa umuyuwayi, lakini ilikuwa siku zangu za kutambaa. ariko yari iminsi yanje yo kwavura. Haikumaanisha kwamba sintasimama. ntabwo byasiguraga yuko Namshukuru Mungu, ndashimira Imana, maana nimesimama, kubera yuko na niliposimama nikaanza kutembea, na nilipotembea nikaanza kukimbia, na nilipokimbia nimewaacha wote.